Yabona mawuhlezi lapha phansi. Uthi uMangcwele akasinikeze imali. Lo mama lona akaphiwe imali no mama. Lo mama lona unjengomzali othi ngondlile ngikhulisile. Kodwa abantwana bangihlamukile. Lo mama lona unjengomuntu ongukuthi namanje ungakhona akutholayo akajabulela ukuthi uzodla into ayithandayo. Kodwa funakala ukuthi abe njengomuntu ozothi la ekhaya kuze kulale kudliwe nama angipholise noma angandisi injabulo yokuthenga izinto ezinhle ngoba la ekhaya uthi umoyigcwele kwavala izinto kulo mama. Lo mama zavala izinto kwaze kwakhiwa ngisho nabantwana abazalayo bakhiyeka banjengabantwana abangamkhumbuli. Abamkhumbuli lo mama beze befise nokuthi kube namazwi angemahle ehlela kuye. Manje behlela lapha phansi uthi uMangcwele lo mama kuze iqabuke lento unjengomuntu engathi engake anikeze isipho kodwa sihambisana nomthandazo. Kube ngathi kuqaqwa into ethi naye akondliwe. Kube ngathi kuqaqwa into ethi naye akaphiwe izinto. Kube ngathi kuqaqwa into ethi naye ngathi angakhunjulwa ngoba akakhunjulwa. Usiza hamba nalo mama lunzima kakhulu ungambona ehleli phansi enjalo nje uyagula. Lo mama kwaphuka igeja ayelima ngalo walima laphuka lahleka lelo geja uthi umoya lathathwa umuntu wayolisebenza lento wayisebenza wayiphula wayigciba iyaphila lento kulo mama. Lo mama umuntu obehamba obekhuthele kodwa ukukhuthela kwakhe kuphelile ngoba leti imbamba imchoke imgawule onke amalunga kwehle kushone phansi njengomuntu naye ongavuka ahlale phansi athi namhlanje ngizwa ngathi kungconywana kubuye kusuke. Uthe umoya lo mama ufuna ukukhungwa kodwa kukhungwa into eyenza ukuthi angakhoni ukunakwa. Gogo khona ngakusho Jesu Kristu. Okusho baba konke kukhona. Ikakhulukazi nje umsamo ngathi uvalekile nje. Ngisukunyiswe mangimuzwe eradweni ephatha ukuthi khona umuntu okuthiwa isidalwa ovula izinto emsamo. Umsamo ngiyawulungisa kuhambisa imali siba ngathi angizange ngenze ngisho. Abantwana bayafunda baphela endleleni bangaqedi. Bathi bayosebenza kusebenzeke. Konke nje kwamakulunganga nje. Imali enginayo ngikhola ngimfuna komhla ka3 ngisalinde ukuthi akubanjwe emabhenki insurance. Kodwa nje ngibuya edolobheni ngingasenalutho nginganasente. Ingenalutho ngizohlala futhi ngilinde inyanga. Imali engisiza nokulungisa lo msamo ukudlala izitokufela ngithole lo mthamo ngikwazi ukulungisa lo msamo. Angase bebangaka abantu bengena bezolungisa ngoba ngibonithe ingane ngithi ngilungisele ingane kakhulukazi ezizosala mina ngoba ngizohamba zizosala lengane zihlupheke lapha. Ngiyosahamba gogo usazophila siyakhunga namhlanje ukhona ngicela nje igeja lisho ubaba namhlanje ngihlala ngikwande emhlabathini ukuthi mhlambe lagqibeka lenze kanjani ngoba ngangilihlome phezulu exhibeni lingenampilo kodwa la ananamhlanje igeja lami lokuqala nje ngingena kulela ncebo. Uyakhulu umthiyani ngicela abantwana bawuthunje umfana nentombazana bephatha imali bezoyipha logogo kodwa soqala siyikhulekele kuqala bese bayamupha. Ingane zakho gogo izosebenza namhlanje zizosebenza zonke nje sizokuthandazela sizosebenza. Indaba ayikho emsamo gogo yeke umsamo manje indaba ikuwe wagana wrong wathola abantwana wrong kunento eyenziwa kuwena
iyona leyo ehliphizayo nje iyahiphiza zonke izinto sifuna namhlanje ukuthi ngicela umzalwane nombani nje bafowethu angazi kuyingane ezincane nombani manje ngiphethe umagcino wami akeze la simkhulekela ngiphethe umagcino wami engihamba nayo wenza ugrade 12 yena sengikhulekela yena ukuthi mhlambe manje walunga kuyena akeze woza amagcina mhlambe kolunga ekhayeni lakhe woza amagcina akekho yedwa ngifuna ukuvolontiya sinikelela ugogo vele waphatha zonke abeka sebesebenza bengifuna sebesebenza mina Kuthiwa sebesebenza abanje labo abaphethe indima encane noma ngawuthembela noma gogo uyakhona ukuthi uzosinda ngiyakhola ngizela ngekhulu 10 uyakhona ukuthi uzosinda boy uyazakala ube igama lakho amahle amanguni hawu uzosizakala la komnguni hawu nisuka kuphi suka endaweni idolobha lethi Ixoko kodwa singaphansi kwe-high flat lesiphume ngo-5 ekhaya. Alright, ngicela bafowethu sondela sikhangani thiya ngozani sisothandaza sondelane bafundisi benkosi ngicela siyibusise le mali bese siyamupha gogo sizokupha le mali le mamdala woza ngapha mama le iqhamuka kabunguni le iqondene ngqo sifuna ukuthi uma uphuma la ubone umehluko asibukisi ke la ekhaya 1004 la ekhaya asibukisi nje umuntu masemsiza siyamsiza kuphela kanjalo futhi ubone sipost imali lapha emafonini ngoba siyasiza thina asijabuleli ukuthi sinezinto sifuna abantu bebe nezinto 1000 rand leli gogo uhamba nalo ekhaya right mali le boy mali le umkwethu welo omncane usinamuva mngoni 200 yagogo mali lesisi ubani igama lakho nangu Sindiswa Dlamini uphethe 10 lamarandi akanikela sekela ngiyasonde sigogo ngicela ubambe kanje ngicela nimike ilo ithathe imali ushishi mbambelene izindlela zimnyama baba izindlela zimnyama indlela khanyisa Jesu baba namajaba jaba kosephakade moya igcwele kaThixo awukhile siyaphatha egama likaJesu baba namajaba jaba ngithi abantwana bakhe babe namandla ababe nenhlanhla Nkosi nikeze moya igcwele isibusisa kuvelezwini kube kuhle kuye ukuphila ngegama likaJesu.